Itest okufanele uyiphase. Ngoba ngeke umtshele umuntu ngoNkulunkulu obonelelayo engakaze enze umhlolo empilweni yakho. Uzomtshela kanjani? Ngoba wena ukazi umbone. Wena njalo unamaplani. Wena usebenzisa ilanguage yokuthi ngiyahereza, lalela mntana kaNkulunkulu. Ukuhereza kuphazamisa icebo likaNkulunkulu. Ngoba okunye ukuhereza ukuganga. Ungcono umuntu othi mase testini yendlala athi ayi ake ngibone ukuthi ngingathengisani. Kodwa ezintweni ayithengisayo awukhiphi umzimba wakhe. Nathi ngoba khona izinto ezingathengiswa engafanelanga zibe selistini yesitoko. Ngithi kunezinto engafanelanga zifakwe iprice azithengiswa, not for sale. You can't even borrow. Kodwa umuntu mayengayazi lento le, umuntu uphile enye impilo emini umzalwane ebusuku uyathengisa. Nawuthi uyabuza ukuthi usebenza phatha ngiyazama nje. Siyazama nje siyahlanganisa. Yini lento ehlanganisayo? Ayinagama ngoba uyayazi ukuthi lento enganagama inalo. Ukuthi alikhulumeki. Test yendlala. Test yendlala yenza abantu batshontshe. Test yendlala. Umuntu angazi ukuthi njobe etshontsha nje uphazamisa icebo likaNkulunkulu. Ngoba kunezikhathi mntana kaNkulunkulu ofanele urivumele uma uNkulunkulu ethi ngikufaka testini yendlala manje. Uyivumele ukuthi okay Nkosi yamkela.